Ele suafa man malo Yesu Kiriso le toi tu maleola. Ya pe foi talai le ne yaso. O le mala malama o le lalang. Ya kata lo fam fa fe lo ya toi le mai mo mai le pula anga Samoa pia. Mai ai mo ngata tele se yo i mo ngaiti. Kata lo fa fo le tatu o tunu o yo na tu langa fa lupe. Ya ai mai se le tapu inga mau ta mama tina matutua. Kata lo fa tu fo i le tu vai o le tala le lei. Ya ai mai se o wo ma pa anga le tatu por kalame le lei. Kata lo fa ma fa fe lo ya tu malo se fo manuia malo fo i le tawata. Malo le pale. Ua tato ye le vai asolo na lima le vai tau sanga le whanga fulu i le ka lena le Ekalesia Katoliko. Ya, alo mai alo mai mo le whaua wino le tato por kalame le Kapite le Ekalesia. Ya, le fua, mo le avanoa le fionga pa tele yoane pati taono. Ya, wa le whaua wino le tato whaua moe le yaso. Te alo whalau fionga pa tele. Sere, ia kako whakaro. Oi, Le winga le kako soifua nei. I fo ka pam tala nga wa yaso. Kako i ka wam so ka empe ka. E ke alo mai o alo. Pena ia me so sio kako tunu. Ma dielo. Le fo ka mai ni ka ya o ia kako ke. Fe alo lo ima sio tato tunu. Le tunu fa me ko na pula. Ia ma kako pula nga mangi po kala me kako. Ya malo soifua nga wa ke aku so kum tu pala. Renga ya la vea. Ya, ele ka o ile. Yo amatai le yaso. Ko klame nge yaso mo me ka fu yai. E suafu tama le alo le ngang pa ia. Amen. Le tuara matu tama. Matu to ya fe tu la o fio ni fu tu la yaso, ma le nei tai au. Ya. Sa matu pu no fu lu mo fat ko ta langa le nei tai au. Ya, melo nu. Ya mo mori ta langa la o fio. No ai fa mundianga mau Ekalesia mo matou ni fu yaso matou malanga le fa tua ma le fa moe ia in fi au mo tutu mo favor tai to tas mai matou fa tas tai la fio lo fa so ia matou mo e penso fu ma le ola le malos ia mau me alo fa ese o e lo sa mai ia matou fa tino e pero matou fa tua ya mai se lo ngalo mo matou ya ta pena matou nei por kalame ni matou fa so mo le tamai mo poto ya la lo mana lo nganga pa ia ya a o ngale Ekalesia tai ya wala vale te wala me ino so fuanga ya maliola tatou fatas mo le sio manga ni ya tatou moa se sio manga fia tangata ya o manu ya mai se fo ila au no me uma pe on tatu wa mai nei tusta ya la tama pa ia pa me mai se mato tunu se mato malo ya pa me fo i fana wa ongo lo puno no nei temi la to wa onga i pulo la to se fo maliola i tino ma ko fau mai se le ngang pa me fo ila to wa la ia le tua ya le maliot ma wa solato no fo mau yo o le fa wa o matu stalo tu nei stalo ono Yesu lo matu ri amen so afatama le nga pa ia amen alo fa ftai lo fio talo fo ia matali ai por kalame ne yaso ya yo kau ese me wingol kau ya pe wa e pa unga kim ya ke ro e le o sa ni me wo ya e pa uan ki mo ele umi ya le si me te ngo kalo ko e funi i o lo fa le so e ki mu ko ele ki mu ko e se ali o ngor ka wa ya i longa ka sanga ki mu e ro ma ko ka ro nga o ka ti ko ma o ka nga wa ngalo o ka mele o le kau ala wali le la kau fa kau fo le ki mu la tu ya kau sio ke ki mu ko ala wali ia fa yo alo fa tai ya mana tu tau voyona alo ta sa le nga sa mi wa to fa mo le tai ao ma le yaso tai ya
sebe e me su fa fo mai se tato tunu ma tato puanga lo ya solente ni e sa ka kan mo kam fai e tu se anganga i te tono si se manga ka pule we ya nganga ana ke lo ke mi ka ke ma fo le o se se manga yo la mo ma ki mo me ola e ya i ka ko vinga fo ye ngai me ola e ka ko ya ango e mai wa kura i vinga ma e sol e fia ya ango fo la to io e asa la no o me ola la au me ola man filele man fitolo me ola uma e ke fiola mai no fiola mai o leva na ye fina ngalo le tua e finga le tua le la ni e ma pe e fiola mai ya no minga e o ma fo ile tu a o le fina ngalo ye le tua e ola mai me ni lo minga na we fo le ya nganga ya la to le nganga fo le minga le like a spirituality ya pe a ma ka fo nga ya so e tala ya ka ke ma we e tu ma nga so certo no ya mo se fo se ka ko le ka ke ma la mal ka ko to no ya ma ka ngo ku me le fo ngole aba fa sa mo ya e mai nge ya ka la le o le wanga ya ka ko aba fe lo ye sa mo fe lo ya le lo fa ya ba fata ya nga mai le aba me la le ngo ko mo ya lo fa mai ya le aba le tu e mo ale tu e mo ale tu e sia aba mai sa mo le e mo ye le wa ya le tu le va ya se mangole ye ko mo ile le fo kanga le mo po la no fe lo inga me e tanga ta la fio ile tu na la fa mo ale aba le tu io e le mi me ngo vinga le ye ka ko ma ko there is God everywhere God is present le ya ye tu me uma ya pe fo ka ko ka pikia e si ho e ka me ki ya ngasa o fe ala tu e fia le tu me uma le langi mal lo la ya ko ngo ma fo ma la o nga ngasa ye wa e fia le tu me uma ya ngo le tu ngo fo ye me uma e le ke ye me ye fo ye le tu la fa fo ye le tu la ia i maunga kupu maunga kusia kenese ia i al sami al fo nga ale upo le tu ole spirit ole ruah mai mana na vale ole tua i ponga isu oi o atamba eva ia fa penga ola e fa penga fo le man na ola le tua i meo sio ma ia le la ma masi ona ia fitu ia il sam ia fa tu muina ia le la ele ia tu tomo e na au ese e nga la to fu e ia la to la we faima o meu vai la au e fu eu ta to ngasa e we o ni me o ngasa mo ele tu mo tu so there is spirit e vola ka ko mai ku se ko inga ia me nga le ma ka foi fam ka ta tu ya so ia kasia le ba e ngore le ama ye au nga fo te mapa yo pop Francis Alan to stay yala Laudato si on care for our coming home lo nga o ka ko si manga ni malela langi atoa this is our coming home no winga o ka ko ai nga ya ai ngata ai nga fa kasi mo si manga ele essesis la ka ko mai nga la ya fai ngoi joy and peace ya e mafu mai le vai nga lo tusta ya lo le ma pa ya ka ve lu ma ko sai fo ku se ko inga ngoi fai ngoi joy of the gospel ya le fia le talo ye ya le la fa mai e te ma pa ya fa mai to live our faith in such a way that people are drawn in by our Christian way of life lived out in joy and peace. E fa mai kala le to inga fa mo la ngai ko isi mai wa eu ka ko le cristiano ma le langa cristiano le langa fia joy o gospel e le se kala le anga le ka ke fa ngo kala fia le talo le fa o tanga ka mo fia ka ko cristiano
Yo, fa mai ko inga le ka o mai fa mai. O ki pika ku ka fu ka o o ese mai o mang ka mo mai pa. Le fa ngo mo. Le fa ngo ka ni si pula fula maka. Ka ni si bui o ki mako ka nga. You know. Esa o na tu la me ia na tu la tanga te fa penga. O tu atu fa no ya ile o ti o ka ko nge vai ka sa nga. Ola o le fia le manu malo ke viso i le toi tu maleola anga pe ia ngai pai ka I am the life and resurrection wa o le toi tu maleola e fa toi tu ai Yesu ya na ngola sa salo io e va le lo fo ke lo Yesu le na ngola sa no minga. Death has not the final word. Ele okay. Ole mtaanga meu. Ele pawa kuyoki. Pawa leola. Aisia. Ole tua. Ole. God is life. Ya, angka kuwa fa so o kola sa. O kumama. Kumama. Tol ikinga fa ngai kinga o ma le Yesu. Hiu fa po fa ni. Ai wa mangongi ba ku le a. Ya na aya. Pea masa ngai nga pulo tato mai pea ka mo to me aga malo me ia fia mana ke maka lo ngo kila ia ba me ko nga fongo ngai le tung it is a great tiki la ia te le tung nga le pupunga ma ia ela pesu avesen na salo salfa ke wa ku ka ke le ka kumu ha mai fa fulio o se me mo ka ki ale me sa la sai mo mai io adesso se la ko ngale ka mai Yesu ka kala mo ka ngai kala Yesu pus it's a deep theological statement a Yesu dia fai ka kala no ta aisia no fa ku ma ko o lo ko nga fai o tato ka ke fe o i fuwa o tato fioti ka fioti awa ai se me mo ti no lo langi ni o le oti io wa e mo ya ko me ke malu se o le oki o le me mo ti no o le ale mi lo so i pu pe se la u ka sanga pe fia ai ke o kia ma le tu fo i fa ia le tu fa le moto melia a fa ka ma fo fa le melia le moni le o nga le Ekalesia ma la o nga Yesu fa ta le o ti ma le ola na la ka ko me fa u ta tu tanga ta tamai fa tu muli i a Yesu pipi i a Yesu pipi i le amor va ai ke ola ne fa ki o Yesu pa pe alo ki ai wa malo ngai e fa so malo mai na salo sa fa wa i tanga le pau le sua o le ola e manu malo ale ola nai lo leoti so mera nga le la ka wa motato la le o nga kama pa ia joy of the gospel no vinga fia ola fia i tala le le alta le tu manu malo ale fa ko ia kengi ia pa ko ia so le ana io ele ma si ma ko ana mai Yesu so le lo ke ma o le tu malo mai ia ma ke ma mai lo po fio mai ile va le aso ata mai Yesu ia o tu malo le temineia Pele ka mo kam. Yo fa ko Yesu sa ko sa. Ai ko ke mi tu mai la salo termine. E ka malo pule. Como la salo. No Paulo ka ko wakang Yesu. Ya le singa me ka wa ngale. O tulu lo tatu ali. O tanga pe ko ka ko. E ka ko ke matangi ya pe e ko inicio tato pele o tato ai no pana mo matu o mai el wala o le tu ka kan sia le kan o Yesu anga
ai sia ia onga le lofa e siang o pa pelo la sal o ia masa yang so kemaro ai ol falo lasa falo lasa mai kia wa e fio ai mo wa pus ko motol ona kami pekang ia ia ka ko fe pi ngai kinga ma dia male ka man la ko pe sila ko la ko muang po si ya 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 sala le masa ni ka ya ya la foi ma al me ma ye fa ku ya wo ma ikinga ko taliot a me ro ka la me so o ka ya yesu o a ko na salule la ngo ya lo fa ye yo o kinga inga le ma ya ka o pro ya lo ko inga lo ka ye ya me ngala si fe so ma ya ka ke pe se mo ma ko me si mo me al fongo fa ba yo no lo que lo ve fongo fa ba se mo pro ka se la mo pro wa ya o le winga tala ke lo kala ye fa no ku spa ya ala ku ka pasanga ma yo yesu se o ka ya le ma se o finga la le o ma kinga se o finga wo kia amor pen finga ya ma ye ko alura ya un ai ya pinge koi ye kama ro me na le ngala kusko nya ro ka mo me nga au nga ko me ala mo hu yo mana ke me afa yo kas me sa wo ya ko ma vo ra no ka ma nga sa wo ya yesu ye o ngala fin so ro ke mi ko nga sa mo me yesu adu o ma mi lo atali ke mi ha ko ai mo na mo mi lo atali ko lo api ya leo maso e pinge kwa i ma lo fa alo ko fa mo para me ngale fa ya la sa ya bal au sa ya la sa lo sa alo ka mali nga kule yesu al fali la ko fa mangu yang kipi apa ko e ku si nge ko ka le yesu amma i afa ya ku ro ko ma fo lo ma lo ko lu mo la ko ya lo ka o sia ngo ya sa lo na ngale foi ko yesu ma yesu ko nga mai ma ele o fa ele mamalu ele o fa ele le pa le ko lu mo lo e fa lo ai le mamalu ngale al CCS ya la mamalu le ko yesu le mamalu le ang so le la nga mo so ya la sa fa po fa o le ko wa mango vai me foi ele tu olha yesu o le tu mo le ola e ai se pao se oki e ai se pao ski apol ya foi pro yesu ta lai no tanga la sa o le fo ka le sa ma yesu ya e ma ta to uma ta ko mo wana sala ma me ye se ki ka ko langa me ai o lu ye ma faianga e alo ese mai ai wa ve ma masang pole aisa pole a polo ngoi polo pepelo me yo pe o faia ma me masangi yo le kwa langa o le fainga ka avese ma yesu fa sa loto avese mo kanga na winya fa o ke ngoi ya kam pa avese fai e ma fai eu fui tino Yesu. Ela é certa way joy of the gospel la, o gospel la, o Jesus si other than Yesu. O joy la, ya le peace, ya o Yesu. Ya la fa mai. Wa ka ko ka kisiang. Ka nga ka ko. O la si o langa fo ye. E ki kilo mai ska ka le kisiang. Ma tolo. Ese fia le Ekalesia le. Esse ano ka Katoliko, esse mari fia matata ata tala noa pena sana mai amana ia fai lo ko ya o le ka ke lo ina ku spai le ta tu te lo ina Yesu ala ile fia joy and peace. Never my Christian way of life lived out in joy and peace. How? Si langa fa fen fa ko o le inga ko ina langa le fa mai. Ya, le la ka ko mai le ka kom ta pula le wa le ka ka ngongi me yo langa mo si yo manga menga. Oh, spirituality where less is more. No, la le me
Wai, kamai, e ka ko fia i le mea le ka ke mua. Less is more. Ngai mea ka ke mua ka ko lima. Sili aku ngai ngolo manga nga o lo lang. Ya mai mauru. E ke le fia. E polonga. Polong. E le sa oloko. Sa oloko nga. E mo sa oloko. E ka ke ma fua ka ka milongea. Ka ke le mea. Ke ma fua pe. E maka o moi le ipo. Ko inga mea me kaka. E la fa mai spirituality. Less is more. Se fia ma enjoy. I le mea la ki pola la la ki nga me mo vi le ri. Ba tai le ri. Vi ia le ri ngi yas. Ai oke ye fa kuskusa. E pi supo. Le au mau mea. E pi supo ko mo. Ta ko poponga le fa ni fo ye biki ba le. La fia. That's the winga me. Less is more. No winga. Oran me less. Mo ya less ka ko mea ai me oa. Alan me le mo. More fia. More love, more joy. Ngai ro ka wanga le kele nga me ai. Ke wa ku. E fa ngo. Kele me nga kupe. Kele nga miliongia. Ake ko ye ola fia. So me le ke ngo mai ko nga spirituality le mo me ka ko. Ya wai. E ke fa pe nga le me sa ko nga ka wale nga lo ve ngo manga oi. So dream mai. So my dream car bo nga ke. Wa fo nga mai pula. Ai va pe fa lo ku sa. Me ale ngo lo ke lo ko le me le sa le spirituality dia. Kama o ia lan ku so bo. Kama nga sa ka fa pe nga. Ya la ka o ki ai de mo. Ai o fa o ngoi la. Le. E ma nge wa se piki apa ya be. Ni ka wa ni se lo ia lo. La o ya so lo ko o mai ni. Sui so o be. Ala ma ko ya. Ele o le la se me o po le po. Le fa pe o la ka o ki ai o no le o la ka wa. Ole winga nga ya. E ka ke ma nga. Ya pat ele se winga pe. Iyo. Ana nga le se ma nga le mo lo ngoi. Pa ora ngal me o. Iyo, ole ngoi. E manga o kele lo. Fa o me. Su lo mal me mo ele me. Se. Fa lo le me le kong fa. Ya en lo for people. Se ka nga le. Ya le si me le fa mai ka ke achieving and joy and peace. Live life in moderation. No winga. Ka ko wole se soi fuanga po ya. You know, me ka ko ke mo. Moderation, winga mea la we ka ko ai la se me la hanui fo ben makar mo ku ngabo ya sui ka ma fo ka ke mai ngor ka ko ngau le ye mo la ba fa yo le ngia ki pe pi mani ka pis wala wanga o ia le o ia ai ngau lo le mamo mal po ngau lo isi me si ya ko fai lo male kala ngala ya moderation for you lo paket lo paket fucking work for kau ne ngi wa yas pape ya na va le o so pa ko ko me mama ye me ya mangi mo me ka ka ngoi fo last week ngi me si vai o me fa yu mo me ala uma ka yu ba su kya ya service me fo moderation yeah, grateful with the little that we have. Iyo. Mai ya tua pa si ka ko fifi ngai mi ka ko mo ka ko lima. Ngai yo me ko ngai yo pi ka pisi. Ya. Ni samo so le ko su esem. Iyo. Ula ko ka pisi ka ko fa kula ko fe ora ala ko mai pi. Ya fa la ko ka ko le manga o ese ko ngas ka gi le la ngalo i. Ora pa ye. O mo mai fa lo sai so ka ko wa pa ka mo yo ya sai. Ya kele ya le o ka ma ai ngo sa ngala ko. Ya ka ko. Ya ka ko ma nga o ya la ya le. So be grateful with the little things that we have.
Live life in simplicity and humility. Yeah. Kako soifua mola. Ora makiwa. Simple way of life. Pero ko kira sangato. Saya sangato le fakau lele ni kusini. Saint Francis of Assisi. Ia kamangai. Mai makala ko iku ainga le Saint Francis of Assisi. Franciscans. Ia. Fai na ko ngana. Wakapis ko ngakambak yo ngai karo. Kau sia ele la to le ngofai. Ia mase ku pe ali or makeke va ka mengi si mea. Mo umai. Ia po poko yo fengo mea ka mai. Le si piko le fongo. Oangi ko isi me. Fa ba umaro ka le ola piko le. Ia. Fa langa roi. Fa ba Ese banga yo. Ya, mea maro Francis of Assisi. Ele yo ala ele yo ashi ngai mai ni me tanya yima. So simplicity and humility of life. How le sile me sile mang. Mang yo me. O pa ke kinga ele fa so anga ele Como. O kwa ele se kini o lai ele pira mele ngi ka ko ngi fai le ka ngi ka Se me ko me maka. Ia maka le fora kero manga. Fa ba. Sa o le. Ia maka le o ele. Ma força, nga pepe ngai mangingi ia ka keli lo ka komaka. Fai ele tua, la ko ngai fai. Fa susu fa ole ke mi uma ka fa ngalo wela ya pepe ngai mangunga nga ba ye ko ka ko ele ya pe ya se das ngale pisia ngongi e ko lo se mea al poco la le Israel le foi la solo mai Mediterranean Europa le ia Saint Francis of Assisi mai Italia fa ngai ya fa ole speak ya alu kau le loa pe fia kau sanga ule ko kau le fua mai le mai fa that's the wisdom le vele so como tu sai que milho le you pelicit ko ave mai pongua atangata so melanga ole sila mea detachment from accumulation of stuff. Ya, saya tak main kau. Ada upaya main kau ikut stuff. Ada accumulation of stuff. So kau ingat ni. Ya, mereka makan ngok. Kau ingat economy dia boleh ngelol lah ni le free economy. Ya, mamu meal trading. Le wasenge fika ko WTO ya the World Trade Organization. Ala o mea po afea sa we mea mai ang kung uye la vela lo sa inga di bale mai kong e venga ke o mai ko kong lo ave o lo nga mai aku mai kong le li o fika wa inga free ya vela sa wa senga inga ke lo me senga we ingi ya ala me lo fika ko kele available mengi jangan kau fakau atau ngofi ya ada accumulation lang yo stuff kinga la le se vai fakau mai se vai mangi ko ingala ya ko fakau mai na mai la fa pu koi fa pe que se vai se wo pos ko ke meka kasia ya mai fie pu wa ile me ya mai fo le kom la pisilo that's what he meant accumulation. Ya, fapu. Ele que eu foi mo meu pala. Não. Fapu ko foi caseio. Ko fa ko isa ko mo. Ya kala ni caseio ngai o ya ko pong sila askali. Orlo fape. Orlo ni bea ni ya. Lo me fapu ko mai mai boi ko pe. Ya, pela le nganga le tamapa ya mai ka ko alo ese pea se senga mera mga ke alu kai sami
pango kamisi sei afu fei me ai ta ko ai ngi ya ka ko ngale a ko papa ko ai ngai ya ama ile be valu pe fi ngai ya me fa so ko ai ni uma mele fai o le songa la ese mele anga ka ko wa traditional a method of fishing ya kamala ye kamaka ko yang polisi o se fia te makamaka e mo kamaka ko la ka me so ma fai tanga tole se o manga sami ka ala le so wala me to sa me ngai ai la lu sau fa ka se ma o sau ai male amu ma ka ke ro fa ko ngai me sa wa o me la ria ya iyo pa kama iyo ma o ese era ko e mo me pa e me la le lu ya va ku me le fai mo meu tau ki ne manga ya ne le mo less is more no vinga mo ka ko e mo le million ya e fica o ia le ka yo fit fa ya yo million ya wa mai au ka ko na e matski o le ka uma fa ma ka ko le o cristiano le ala o Yesu fa pe en fie que le pense a ko pe Yesu ele se ko e ma ka o le ka su se la ko ka iyo e fa ko ila u ri nga la wa na ko to Yesu o ko le wa ko o ko me le wa apostolo le ska e se a ko se la ko se me nga la ka nga fe ko la ko ma Yesu wa ya ke lu sa alu ke sa ori ai ke mo e ka ko ngai ko me ku pe nga me fe ko la ko wa tongo vinga e Yesu pe e ke mo le aku ka ko ma o le pen ko le ka ko ma o le pen ka ko ma ka ko no vinga ele o fata we su ye me e so fu ala ya o me ka ko ina o langa ko ngale o langa o lang foi ngo fi na ko wa kile ki ngai le polo ngai apa ya ka ma o ngai ile yo ngi bu ngai lo precoce ma ngai lo prima schiana o le si man pop ba ya ma le pi yo la si me uma na songa fu e si man pop o quale nice o ngai bela ki la ya le piu o le mo mi e ka tanga ka piu o ka e mal fo mo sa o steak mo sa o le ka auxilia ile mea e fai ngaka kau ngaka su e ngaka ma o le mai ale ai ola kua fale le o le como kua fa ya vo lu por ko inga vo ese vo filosofia sa mo sa mai o ya nga mai vai au ko manga o ni o la ka hula lo o mo fo wili nga ko ke manga le la lo ni le ka yo ya pa sia ngale lo pose lo mo ai sa o le ko na filosofia ele e ka fuele ka ke ngofo ile ma se menga le ba asa war singa ko ka pisi ka mako mana e ba ya ko ola ile singa ne na ba ko e foi ko me su di ma fe su go to ale anga le banka ko pasimat na ko mo ya vinga na le ka wo ko mo tato ye ka ko ngalu fu nga ye mo me ka ke ya ko ya na wo la fo mo me o kala fa ngo Yesu kuspa ya mai o nga le vale o ka ngi fu kwa fai mai nga me ya nga o fai o fai fo ko mai fu kwa to ava pero ya ngan malo lo ava ai pa fera pe ava au le tu ya o ngi o le wa fu Facebook ko sa ma Yesu ngi e uma ya wa o ai dai fai mai le o fu fu nga ya tanga to
develop, no. Hau nga i o mea puku. Ia ngara kako. Le mali. Le mali. Pe ia whau mea e ora ku mau e oki. Ia mai pe ia o mea wa umai i le o langa pe. Esa. Pe ia nga pauare o langa e umaro i se ka ua le o ngai su the joy of the gospel. Ia, ela. E wala mai, do not succumb to sadness for what we lack. Mai kamapa ia. Au ke whangongo. Pea le mo sa kwa wale. Sa fo wili. Se ku sa pe Swiss pako la ka wale ngai ke miuma. Ai ska wale. Koe mu la wale mi pelo. Ia wana. Ai lo mga o kam ke kele nga. So. E kuku sa le sa uli fo wili mano kalkalo ku le pasi. Ia. Ia me wale ko ngasanya. Nga. Ale ni. Le winga nga kala ko ina. Awal ka ku whangongo. Ongo le iska ka awale. Le iska ku kiwi. Le kere kiwi ka nga. Aisa. Ka feo ke pe le kiwi. Ka feo ke pe le iska ka awale. Ilo le la aia sa whaingi ia. Sa wawali mai ia. Ola ia. Ka ke mantua ka kumatua. Iyo. Ia o ke mkua na wai o le kikia o makuka. E ngare kiki po le ngakele, po le ili. O ingoanga o mea o ngā whangonga uka. Ia sa wari wai le nkawa. E le nkawa. Ia. Whawhe kai a pia kuskawa. Ia le alurea ngā yuka i amato. Ke miu ngai le se kai. Pekua kua e. Ua laki ngiwa kai miu le le. Awan. Kongo wa. Ai le masoka ko mumpe ka ke Ia so. La sa ola fia ia. E o ka penga mai whapos. E amo mai. E o mai ale mango ngai. Mai pese malolo. Ia malolo. Se mango ai mang. Ia koeo. Wa so ngai e manas ko ngai ngal kape. Ngal kape ngalu. Ia ko ekele be sawas. Ke mga ko fo ngai o grandparents sa nga gui ta fangai fangalo. So yo sos. Ya e kalai la lo ki nga wa makelai kia e me mali ko e malumpu. Lo ki nga o ngong ma ko tala mai. O ia le si nga mo ko ayo. E la langa mo Aku ka maki. Ko ka maki ko ia pe pusa lava po wa me isi. Paparingi ka meki isi piko. Nga mo mai ai. O mare ka mo mafola wa mo e sau la lo anga mai mo ka ron mafola. Ya ko i fo. Ya pasina ko mai ngai. Kala lo ki nga o ia sa ka nga mo mai. Ya malo o wa la po pa ki ku o ya ka o ko mai fa fa me fa Ya. O mai lo ngai lan mo mai lo. Leo. Apa ya pura ki aku. Sorry. Ya mapso ange. Sa wali mai mo ko ale mafaya kama. Na como. Ya winga, awe ka ke po le foi. O ka fa ngo pe ka. Le mo ka ko. Ka vale o ka fa ngo pe le inka ko me wi mo laptop ni mo be. Ele o muka nga leo lang. Nga Ia ngaka le manga o i meo mo. Iyo, ngaka i mea fwai mea le tua. Kako fia. On kako wana mo ilona ile le mea. Joy of the gospel. Joy of the gospel. Fia, fia i talane. O Yesu talane. Ai ola i mea lawa i maua uma koe kalo i le kua koe fua i. Iyo. Ai asin sila mai le kua le ke so nga whai ma wha mau. E sio manga ma e. Whailea mi o le kongu e kele o mea e ai. Whailea ngai sio manga mo tele o tangata. Mo whalongo le si. Le sai le sio mo koa. Nunga mo e ari YouTube. O ia pie mo ko se meo. E wana lea lua kui i whalea. Lea lua kui i kanga mongo e kau kua. Oi lea lunga i whalea. Lea lunga i kua i oi. O so kia vi ma. Kia vi. Se mea lau ngai mo ko se te. Pela la pea o venga vau mo to malua. Le pasinga nga. E fele lei a mo me pepa kama pepa uli gome. E mo ki ngā lapis. Ia.
vale ko le wa la ko nga me fa mama mo tole e wa kwa ko fa fongo mo me wo yo o pe pa ka mai ki kanga uli wo ye ave la pisia le le mai ale mo ko ye ko sa wa le fe si fini ia apa fe ola ko la ngofo ai ngo fa mama ma ka ngofo ai wa kula ka ko ye fe malanga i le ba oh sul ai fi ngofo kong i la kong ya la ya na le va fonga mai ka ko me anga ka fai fa mama le pa we mai ye u por pot mama ka fo lu si o le aka fonga le mama o kong sa ole nga me e lo mama vale mera me ke lu ka mama la mama o fo nga e go ile me le so le fa aka nga me le kong lo ole maunga liska wai fa mai se ba yo fu ki sa wa lo ala fa mai ele ole ofu kong o to ya alfu ngamela e lo mama kan ngai lo ofu ngai ya e la ko fi ngau mai iyo ya kau mai le si vai nga le civilization of love longo winga ole fa mai ole alofa nga fo upule fa Samoa ole civilized society romia o me soi fu mo lai tangata wa winga ma fu fa ole pio ko kanga ka ngai kaka le aingi ma fa mai le ola so nga fai nga o kala to inga le o Pope Francis civilization of love longo binga o kau ora ka ko ile ola mang fangafa ile ola tapina pena ile ola fa mama ma ola fu le e fa vai uma nga mem fenka ko foi menga o ngole ropa ole lo fale le inka ko foi umle si finge le inka ka no ngoi ole lo fa ya Samoa ngai ku mama Samoa mal fie ko kele o ku isho e wa kwape ya kan foi ai fa mama no ma fu me le lo fa ya no foi ya Samoa e mimika ya Samoa ia matangata ka fa mai pa asa pas ya Samoa aka o mai no ia ikan pepa mo meu o pepa le akamai la pisi ya ora mika ma ko ora mika ya lo ngobi ka mai kan kalanga ai ora ko na bele sa mo ngema ka kam kwale ya ngi ma fo fa ya so le mga o ka ma pa ia ka ko world civilization of love mai aka ko le yo lai ya le ya se mele ka ko fa ia in order to make society more human, more worthy of the human person, love in social life. Political, economic, culture must be given renewed value, becoming the constant and highest norm for all activity. Lumen Gentium, Laudato Si number 231. Ngayon, from kalangalan kumapa iya iyo leo lang tangata lo ngabinga ole rofa e pio se o se me fu ye afu e permeate el wako ia fio mai ia baina so fu tangata so fu tangata communities como ainga o le nu le Ekalesia ia fia i foi le rofa le tas iko kongo o le ola fa prokiki political life, economic life longa winga o meio fa ka winga na ngai o soi fo ia I meio si ka I ka mea e a fie te mali ango tangata e ka kiri ro ka ko le ka si ka ia ka o mea so it affects the human person and also cultural me fa le na nu me la o ka ko wanga nu fo I
o ke le vo inga mafaki ka ka ko nyu o ka ka fo le nga ngu so sa le ya o ka ya ai so me ai si jangan o ka si le ngofo ai di ma fe ngali o se ali pengo nga me ni ga so ku sala le ka wa umar ka mapa ia na lang pam talanga le me umar so fo tangat pole so fo nga pa le ai o le nu ekalesia o me fa por kiki o ka ko por kiki o ia ka ko me ko ke au mai mo meu ya ko ngol pa lo kam ya le ko so ko le ko mo le umma ko fo se la uli mas ko wa ka ko o ka ko le no ya me se ka ko economic life ya la ke kasi le me ngalenga nga mau o atu mau o ai makiwa ka ko ele ka ko makiwa o ai ele ngomai ka ke meu colonization aso yo fa kolongi ka ko ya o mai pe pu ya ka ko ala o me yo ya mai sia la ko ya Afrika wa ko ya Afrika o le ole aulo wa mo ko ngam ni la le ngomai yo ka ma pa nga mai pi fia ka ma si fi ko ngale colonization ya fa yela kwa me nga ka elio le o ya le o meu wa aulo ma ave yo ya na ma foi ngala ko mo ora ko au makiwa ya makiwa I me e o ngale au me sala fa punga ka mapa ia ole north la pokole la ole north mo wa al south ka ko mane ngofo la lo south I la ya ye makki nanga ngomai unga awaku me la fa ye me ya makiwa I mo oi ela queria ya le gap between the north and the south ole equate ole cloak por la line ya ku so o ko inga me na le economics o que le lo po mo se lo que follow avo ile ku ule o ila ku que le ku mai ska ka se o que le fa ku se le le pe on ka ku pa mi ile ka le wa ka ke wa ngi ka yo ku me ngi se ku kala bo fa ngi ona mo ya la ku sa pule e falangi ya ke mira ni ku ma ka ko fu ya ka la wo o ya le o ples ke ngi le ku wa aila ku ma ka kipi ma falangi ele ko fa ko ma ko me ya o le la ko fa ya le la conferma ko ku ke ma ko asia ale ma ko ana ko mo nga o ya wa ale no pesao pa le lo pesao o le o ile mo o ile ori la le fa ko na ke mi ko longi fa ko longi e mai fa ko longi bu na le ai la u me ya le nga kala na la ai mo processio ko fa ka mai usa lu ko ka nga ka ko fa ka la ko wa o le afu injustice nga le la e ka kala o ka so la le allo development nga ya to no ule so all ke ia le va ben ku mo meu cities o meu o fa le mau lu po nei o la wala ka se ma ai malai va lele o ka se ma ia ia nga fai mai ele aki nga enga la ko ku I la ka meu kolong io ana lu mai fa sukam fa salapu mai ka ia fa la ila ko fanga mala ko menga penga o mai ko ai fao me fa se wana ko ngale fa e o fiu na lo kape ka o le le ale le wa ka mai ngi ka ka le ka mai le la wo mai le wa ko pulanga ngi ngai Afrika o kele nga o wa ka mai la ko lo me le kupu ya mala kala kula I me ronga ka le so ala ki ka so
ngai mau le ya le ku pelskeni ole ku wa ona ka sai fika ole ku mo fai na malo le no ko fia me ka le wa isi ko inga sa la ko kai mo ya ko nga me ale wa ka me ka ko to ngo ku ya e mai ku pe ko nge le ka ya o inga ya e corrupt mo fe ngo me ya la we lo la ki ya ke lo ngo le fa fo me ka ko to no o ke le la fo ma me nga ke fia nga malo le ki ya ha e ka la o ka mai nga o ngo ma ya mai ye ki nga le to ya ka ko le ko inga ri wa fa ko inga ka fai ki ari o su pesera o si la ri ala mo ko ya inga ya pe le nga ya la fa me ka ma pa ya ka ko civilization of love por ka ko le rofa ya i vai nga na wa soi por ka it must be given renewed value no mean ka ko fa ka and becoming the constant and highest norm for all activities. Longa winga ia ave matula fono taua. Melakas e fakingongo ka ko kiuke ko kongu po ngo po le. Auroku po le Ekalesia makanga luenga. Ia mala ko ako. Ole amele ole la. Ole lofa. Ia ele se me folia lofa. Ka ko masang mea, ka ko like mea, o la nga mafa i au de lofa. Ya fai la fai fa ko ngi fai fo ki fai ya fa vai le lofa ya fa vai le lofa e ka me ko ka civilize no ka ko ka e fai ma fo ka ko ka o ina e yo ka ko pe e fo le law of the jungle le law of the jungle kula fongo le vamo ko o ka malo o mangu ai malo si mangu ngai malo tangata la masisi o manga fa tangata e le fa pena o uma keminga kaua ka keminge kaua ma fo fa ngal ma fo keminge e fa vai le lofa asia kasiane ya kinga enga tangata e pusa lika ya la fa me yang fa ke inga le my daily gestures halt the destruction of the ecology and environment and encourage a culture of care, part of our spirituality. Ya le lava mai wai ke mi aso uma kamu ka foi e fu le lo kanga ila lo la o ma ka ai la pisi mo yo o ala vai ya pe o me ka ke vai ko fu ka ko ku ave la pisi me ka ave ai lo ka ai mo me o ala vai ko ngai polo kai vai ma fa de hanga i si o manga o mea ia le ngaka fu nga ia ka ko encouraging al medical culture of care no winga if ia fa sia nga nu le mele o lo kausi mea o lo fi kausi mea lo fa i mea ola lo fa i la lo fa i le tangata mereka ia ka ko umbanga as part of our spirituality ka ko fa ia mea o le nganga o le kala mo mel tama pa ia ole ia nganga le ia kako ole alofa venka ko foi me uma ai alofa ke alofa le mai ke alofa i pua ke alofa i mang ke alofa i ngai mangu ko ke alofa i ke alofa kanga e alofa o mai me ko culture of care ole ngadu ole alofa ya ngadu ole pui ma fa sa me le ka o ka ko se fuanga. Example, turning off unnecessary lights. E kasi me. Afa ye ke lo ke o ka fa ka le i afo i mo me o mori e mal pa. Ai sia, e fa ma ka ngo koi. Ya, ka ko ku fa wa mori le mas ka ko ke ya. E fa ka lo vai ya pe ya le o ngai le lo ngai si por kam ki ma ke ngo nga ke ko mi se me. Sauli. Ya, ale ngaka hura nga excessive use of water. Wa ai o so nga fa vai. Pui vai o leona. Refrain from use of plastic. Ya, akan fa nga ya fa ka po ko malo ka fi me fa nga o me yo plastic sa. Leunga le nga
Kamanga aka kia le e pe fia se la ko ele pala e fia le ka ko me ko ka puling ya pe fa singo ya so ya ka ko yo ka amakan me ka pul no ngovinga ko ke lo to ai ele o kumula ele le ngo le lungo la warke e oi ka ka kasi ka va e oi ko va ka kra e oi ta fiu mai al mele e kumula e ko fo na ka va kele la le me e a fainga si manga wa fia valu ka vale la o nga valu mo meu kele vo le asu le anga fe kele ka va ya ko kele le space pa ka me ka va le fo ya ka ko ye amo bole pas ko ke lo le ya ko ke o mo ko pas si e ka ko le va fo ele se ofiso le la mo ku fa ka man la o nga ya ko ke o le piko i fa fo wa ka e ko solo lo mo ku lo ka va la ku ya ko alo wo so le ko ya nga so le ka so ka va ya ko si ku ya ko ngan me ai nga e apala ia di so nga ko singa leo di ya o le fi apala wa ya man me mun mai cook only what can be consumed ya o me ai ya me foi ngo fia foi ka go vai e foi ka ma pa ia me le ko civilization of love mai a ve ke ma o ngai se vai mo e kasi me pe lo ka mo kang ya me kas ale va pe un pa mai a fa pa ngai nga ko nga le nga si me pusa mo ya ku sa wi nga ve me ngai ka ko more is less or less is more me ale le ko foi ko ngai ma yang pa ke inga le ya pe le yo mai fa so fu nga mun ye yaso lo sa no i lo fiong pa tele ya mai mo pe le pule le kai ni ka yo ya o le suile me con ka fa hang le kai ya ya fa malo fa tai lo fiong mo le nei fo ya so mal tanto por calame e morsi le fiel tanto pule anga male tu ya e le o se fina ngalo le fionga patele po so manto vai ile yo le makala ngoa il kusile kusi al nge le mo fionga ile kama pa ya le make sam vali ko ya o yo le el tanto por calamel na mon ne yasu male le vai yaso to mo sis fa po al tanto por calamel vai fo pa mo el so fo male o la mantuala le smalo lo ya vai fo ya la vai aftu na inga foi ina yang foi on fa awau tanto por calam ya ngai foi le so malo lo malo lo maka mai ya o yo le ya la tanto to fe lo foi ile to fa awu wina tanto por calam le ai mo le yaso fa tele la vai la mai mo mai fa tai fa tasi tanto ile fiona parte le molona no talo ya man fa so pa ye fo fa awau ni por kalame ya manuia ya leanga tu le vai sasi manuia fo to en le yas man fa awau winner tatu fa fu se yo le seta soi fo